今天要弹的是起风了。那这首歌有2个位置，一个是左手2号指在高音 C， 高音哆，所以依序往上 So La Ti Do Re Mi Fa So La， 然后另外一个就是2号指，左手2号指在中央 C 中央位置 So La Ti Do Re Mi Fa So La。 好，那我们现在高音位置准备前奏咯。 Ti Do Re Mi So So Mi Ti Do Re Mi So So Mi Re Mi Do Re Ti Do So Ti Do Re Mi So So Mi Ti Do Re Mi So So Mi Re Mi Do Re Ti Do So Ti Do Re Mi So So Mi Ti Do Re Mi So So Mi Re Mi Do Re Ti Do So Ti Do Re Mi So So Mi Re 升哆，拿到中央位置 Re Do Re Do Re Mi So Mi Re Do Re Do Re Mi Re Do So Re Do Re Do Re Mi So Mi Re Re Mi Re Do Re 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 Do Re Do Re Mi So Mi Re Re Mi Re Do La La Mi Re Do Re Do Mi Re Do Re Do So Mi Re Do Re Do Do Re Mi Do La So La Do Ti La Ti Ti La Ti Mi Do Re Do Ti La So La So La So La So La So Re So Mi Do Re Mi Do La So La Do Ti La Ti Ti La Ti Mi Do Re Do Ti La So La Mi Mi So La Mi Mi So La La。 到高音位置 Do Re Mi La So La So La So Re Mi La So La So La So Re Mi Re Do La Do Do Re Do La Do Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Mi La So La So La So Re Mi La So La So La So Mi Re Do La Mi Re Do La Do Do La Mi